Tuğanдар, assalomu alaykum. Urmatlı bizning kanalдың көрүүчүлөрү, кой көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 24 январь 2026 жыл Чүй облусу Сокулук кой базары. Биз менен болуп каналды колдоп, видеого тырс басып туруңуздар. Канчадан козуларыңыз, байке? 25. Ургачыларбы? 25. 25 койчу. 100 миң дейтін қой. Разрез беліне чейін ғой. Қанчанч тут? Қанча тиш? Қанча? А? 6 тиш. Бос бұ? Бос екен мінеке. Онлайн сатабыз бұ? Сатырыз. Айт номеріңізді. 559 0559 89 89 1960. Мына Уй базардан шықтым әлі. Қанчанчы тут деп өркім о? Қойды. Қойды деле сен айтат да? Мақұл. Мына қочқор. Байкем қараңыздар, қочқор не? Ассаламу алейкум, байке. Кечіресіз, сөзіңізді бұздым. Қанша бұл қочқордың бағасы? 400. Бұл қандай порода? А, bu yoqda жүреді. Бағасы 400 бе? Ой, тиші қандай мұның? 4 тишке жаңы. 4 тишке жаңы кетіпті, мына. Бұл Афган арашан аралаш қой, мақұл. Онлайн сатпайсыздар. Онлайн сатпайсыздар. Аны білбейсіз. Кімдікі? Сенікі? Бұл қандай порода? Қол Афган, Ошы енесі Афган, атасы арашан. Золотойдың баласы ба? 400 сұры отазым, Мына ки. Базар берді ме сода? 300 бе? 3000 доллар ба? 3000 доллар беріп аттыр. Жоқ. Мына ушундай. Жоқ, киши тартпайбызда базарда. Канчадан мындан бала? Ар бири бе? Ар бири 100 миңден. 100 миңден. Мына салам айтып атат байкем. Карабалтага салам дейт. Мына ушул жерде бир тууган ургачыбы? Ургачы козулары бар экен. Мына көрөлүчү туугандар, мына. Бааларын уктуңуздар. Мен кайсыл Кыргызстанда жүрөмбү деп чочуп кеттим. 400 миң дедилер бир кочкорду. Канчадан сурап атат? 22ден берем. 22ден бересиң, карматасың. Ургач экен, Мынакей, 3 баш. Буларды эми 1 жылдан кийин коюш керекпи кочкорго? Жок, болот. Жок, болору. Жазында. Дагы барбы? Дагы бар. Номер айтып коюңуз. 702 0702 44 21 21 чалгыла номери. Мерге барсам, чоң эмеле, чоң козуларым бар. Барбы? Кана билбейсизби? Көрсөт. Мен адашып калам. Ассаламу алейкум. Тет якта киши чакырып атат. Кара. Сага караштыбы? Могул тартып кой деди. Канчадан буларың? 50ден. 50ден. Булар бооспу? Же козуларбы? Бар, кысыры да бар. Кысыры дагы бар, боосу дагы бар. Курuk 50ден. Муну козуну коюңчу. 45. 45. Кой канча тиш? 4 тиш. 4 тиш экен мына. 50ден дейт. Онлайн сатабызбы? Жаңаңыдеки номерди берди го жана 3 козу 21 демеден берем деген. Ошол кишиге чалсаңыздар болот экен мына. Кайсыны? Оны Халифтин немесин. Не, Халифтин линиясыбы? Халифтин неберesi аркы. Наркы. Кочкорбу? Мына Халифтин неберesi канча тиш? Тиш жарып атат жаңы. Тиш жарып атат. Басычы? Басым 130 доллар. 130. Ишин көргөз коелу. Мейлиби? Көрсөтсөңүз да болот. Тиш жарып атат деп айттыңыз. Кана, көрсөтүп коюңузчу. Болду. Мына 2 тиш эми жарып атты, жаңы. Жаңы жарып. Моңуз канча мунуз? Бул Халифтин линиясы деди, Өңү да жакшы экен, Бул канча бул? 90 миң. 90 миң. Бой 94. 94 бой. Номер айтып коюңуздар. Айтабызбы? Кана? Убакыт жок мен. Мына айтып коюңуз. Разрез. Мынакей. Бар экен. Но зеркальный экен мына. Айтып коюңуз. 705 0705 90 10 09. 09. Чалып көрүңүздөр эгерде кочкорлор жаккан болсо. Мына козулу койлор кимдики экен? Уйлар жаққа қачан барасыз? Кел атам уйлар жактан. Тартып кел атам, Могу козулар ким? Корпусқа кіріп те қойшы. Кайсы корпуска? Екіншіге. Билбейм, иши кылып тартабыз. Бар, Макул, эмкиде киребиз. Экинчи корпуска бек. Достор, уй базарларда тартканбыз. Кирип көрөсүздөр. Мындай болгон койлор бар экен.
Buna koylar kançadan eken? Iyisi yok mu? İyisi yok eken. Sokuluk mal bozar. Erteң de iş değil. İşenmeyecek günler. Kançaga soda olup atat? Bunday? Yok koydu tartam siz turuyorsunuz. Koydu tartam. Kançaga? Koy satıldı şu. Ne kılakı bu tartıyor? Satıldı. Kançaga gitti? 35 ekin. 35 lira. Jana эле тарткан эми канчага кетип аткан элдер көрсүн да байке. Мына ушундай болгон. Мына тартпа алып мейли. Ой, мен козлар ишип калыптыр го. Айкемде да ишип калыптыр. Канчадан экен булар? Ha? 10 экен. 10 экен. Мына суук достор. Мына кара койлор, козулар сонун экен. Канчадан экен ушулар? Кимдики булар? Канчадан? Бардығы 90'da atan. Бардыгы 90го. Я. Boşuna alım deseniz 25. Ha, birösü kozu. Bunu kozu 25 deydi. Ha, bardığını alsa 90 he? Ha, жақсы. Buna bardığını alsa 90 eken. Bazar emi kızı odatında. Sokuluk номер 1. Gelip görüp alam degenler olsa gelip görsеңіздер болот, алсаңыздар болот. Туғандар. Қочқорлар қаншадан? Есі жоқ екен. Мына достар. Мына ушул бир туған байкебизде қанша баш? Екі. 15 baş var mı? Bunlar kaçıdan? Kozu. Hı. 25'ten alıp gidersin. 25'ten alıp gideversin deydi. Bunlar kozu deydi. Bana sonuna gene erkek mi? Ha, urgaçı koy kılganga mı? 25'ten o jakşı gene. Cindi jakşı emas. Cindi gene. Nomer aytıp koyuңuz sanda. Ala turganlar bolsa. 500 menen 73 11. Артынан көрсөтөйүн, артынан. Bu cindilerin артынан көрсөтүп коюн эми. Кана 15 каякта бар? Ana ушул бир туганыбыз экен, барып көрсөтүп койлу 15 баш бар дейт козулар. Балким алып калам дегендер болуп калса, туганда көрүңүздөр. Мына достор, бир туган байкебиздин, мына ушул туган байкебиздин. Линия бар дейт. Ушул жерде 15 baş dediniz mi? 14 baş. Urgaçı bardығы. Bardығы urgaç eken. Koy kılganlarga koy kılam degenler görsün. 5-6 aylık kozular. Bağısın jakın aytыңыз. Kana kançadan? 23'ten beri verem. 23'ten? Ondan cindi. Mına ki 23'ten beri verem deyit baykem. Bir öň eken bardығы. Bir kora? Dastavka uyuşturup berespi? Verem. Dastavkası bolot eken. Kana aytın nomerdi. 500. Daha bir aytыңыз da 0500 570 73 11. 73 11 çalыңızlar mına. Kimde kim koy kılam dese. Yetkilip vermeyen var ayt. Jetkirip de berespi. Jakşı eken, jetkirip beretken. Mına uşul jerde koçkorlar var eken he? Koz koçkorlar mı? Ne bular? Koz koçkorlar. Kança baş? Bular baylandı tuğan? Bayloda turgan. Kança bayladınız? Kozu gezineli. Kozu gezinden beri jep turuşkan ha bular ha? 10 aylık kozular. 10 aylık kozlar. Bağları kançadan bolup atat? 24'ten sürü. 24 kuruk bu. Ova. Je birden alsa dele oşol bu. Süleşösüzlere. Nomer aytıp koyuyoruz bu? 999 0999 108 508. 108 508. Mına uşunday bolgon koçkorlar eken. 20 baş kozu bayloda turuptur. Çalıp baylanışыңızдар. Oğlar kançadan assalamu aleykum? 40'tan urgaçlar mı? Bir kora o. Bir kora 40 mingden sorup attım mına. Nomer aytasız mı? Online. Ja bazardan satasız mı? Ha, bir yerden ha? Makul bayke. Tuğandar reklama için nomerlerimiz 0707 388 350 WhatsApp yazыңыздар туғандар. Мынaki базардың көрүнүшү bir көрүңүздөрчү. Мен сиздерге колдон келишинче көргөзүп берип атам, мондай кочкорлор бар экен. Ээси ким экен? О, кочкорлор кимдики экен? Кандайсыз байке? Бааларын бир айтпайсызбы, эки кочкордун баасын? 50 миңден сурап атасыз. Тиштери кандай? 2 tiş 4 tiş mınaki. Çoğun koçkorlar eкен he? Bu soda boldu bayke? Kançadan berbediniz? Chetdegile oldu. Ha, Moğol'a. Kançaga? 37. 37 mingge berilbeptir. Mo koçkorda jakşı eken boylu. Mo uşul bu. Jaş eken, 2 tiş eken. Mo koylor kançadan? Koylor. O 28. 28. 35. Mo kozlarsın mı çarbalar? Var mı? Hı. 18 ming somdon.
bereriz. Düşüp beredi ekan mayka. Uşular bu olsun 18 degендериңiz. Toşna bilbeyim. Bilbeyse. Toşna. Mınaki. Koşkol bilbeyim. Qo'chqor жүргөн deydi mınaki. Ya mari çoğunkoy boğaz. Moğo. Al qancha ming dedingiz? Moğo, mana. 35 mi? 35. Moğdan kaçkan. Şudan qaçqan. Mana qo'chqor. Quyruqlaring qarangizlar. Endi shuni alam deb qolgan bir tuğanlar bo'lib qolsa bir nomer aytib qo'ymaysiz aka. Aytabizmi? Pazardan ne getip kattı? Bazardan ne satasiz? Mayli, sodаңызды bersin anda, ha? Bazardan satam deydi. Bu kozulu qo'ylar kimniki ekan? Bilbedingizmi? Yok bilmedim. Ma'qul, rahmat. Kozulu qo'ylar bor ekan. Mana bunda yosh kozlar bor ekan. Bu kozlar qancha assalomu alaykum? 12 dan. Urg'achilar bu. Bichmal erkakmi? Bichmallar. 12 dan deydi. Ishni bo'ldi. Shularni qanchadan berib edingiz? Suraylik, ha? Aha, sodаңызды bersin. Qaysi? Mo'g'u. 150. 150 ming deydi mana. Arashan. 150 ming deydi mana. Qo'zi qo'chqor ekan. 10 oy. 10 oylik bu. 10 oylik. Mana. Qaysi liniyadan? Karabil deydi. Nomer aytasizmi? Telefon. 509 menen 29 48 29. Aha. Mana qo'zulu qo'ylar tushib qolibdi bozorga. Qana? Bir tuğandan so'raylikchi. Tuğan. Oy tuğan. Qo'zulu qo'yning bahasini aytib qo'yingz. 42. Tartaylı. 42 deydi qo'zisi. Qancha tish ekan? 4 tish. Shu soda bo'ldi-ku aka? Soda bo'ldi-ku. Qanchaga berib edingiz? 39 ga berib edingiz. Rahmat aka. 39 ga berib beribdi. Emneni tartayın? Tekevi. Mana teke, jigitlar teke. Bu echki. Ha, echki de var. Ha, bo'ldi. Mana ulog'i menen bu teke. Qancha bahası? 15 ming deydi mana 15 ming. Uloq chapqanga yaxshigina. Soda qildingmi? Soda bo'ldi. Qanchaga berib eding? 14 ga mi? Bu, kuchli jigit ekansan, 14 mingga berib beribding. Qanchaga berasing emi? Qanchaga? 14,5. 500 so'm qo'shsa bermay ekan. Ha, echking ulog'ing menen qancha? 13 to'ta. 13 ya? Mana shu jigitlar tartib qo'yib istedi, mana tartdik. Ma'qul. Biz menen bo'lib turingizlar. Bodolarga da o'tamiz. Bu yoqda qo'zulu qo'ylar bor ekan mana. Assalomu alaykum. Qanchadan qo'zulu qo'ylaring, ha? 40 dan. Ha, bular o'tgan bozordagilar-ku, ha? Sotilmadi bu. So'raganda yo'q bu. Yo'q, mo qo'zing g'irishav? Ha, o'sha o'tgan bozorda tatdiq-ku. Sen tez-tezda turgansың. Men tartqanмын. Bir juma o'tsa da bilemin, ma'qul emin. Hozir. Mana ko'ringizlar. Bu qo'zlar cho'ngayib qoldi. Mana bu grija deb aytganda jigit. Ayiqtasa bo'ladi dedinglar, bo'ladi dedinglar. Bunday soda bo'lmay yotadi bunday. Soda bo'lgan yerlarni tartayın desam, soda yo'q bu. Qara, men tartib qo'y dedi, uloqdi dedi. Uloqdi, qana uloq? Qaysi? Ha, uloqlar. Iki uloq bu. Qanchadan bular? Serkengiz qancha? Uloqlar 4 mingdan. Uloqlar 4 mingdan. No serkachi? Ha? 6 ming. 6 ming ekan mana. Bunlar qo'z kimdan ekan? Shularda soda oldi aka? Yo'q, qo'llar. Qo'llaga? Aha, sodangizni bersin. Yurtgan. Bu vaqtdagi teke bor ekan, qo'ylar bor ekan. Bu qo'zil qo'ylardan da tartali. Bunday qo'ylarni bitirgandan taqa o'taylik. Bu teke kimniki? Teke. Qanday aka? Qancha? 25. Ne paroda bu? Polukrovka. Mana. Bitta. Tishichi. 2 yaş. 25 dedingizmi? 25 ming. Berki. Ha, sizniki bir öyle. Bunday onlayn nomer aytasizmi? Aytib qo'yingiz. Momda teki alam degenderge. Ko'ringizlar. 0505 66 45-25. Rahmat aka. Mana o'sha tekeni alam degenler bo'lsa, chalib so'rab ko'ringizlar. Bunday qo'zulu qo'ylar bor ekan mana bu yerda. Mana qarangizlar. So'raymiz emi yesini. Bu qo'zulu qo'ylar kimniki? Yo'q bu yesi. Ha, yesi yo'q ekan. 35 dan bo'lishi. Bo'lishi 35 mingdan ekan mana. Tishlari qanday ekan? Bilmaysizmi? Ha, bu ikkovi seniki. Seniki bo'z bu. Ha, bulardagi bu. Qanchadan?
35'ten. Ulan 35'ten ekan. Tishlari-chi, tishlari. 4 tish. Qana mo'g'ulning qo'zisi, mo'g'ul, cho'ng qo'yning. Yo'q bu. Ne oldu? Tilekka qarshi o'lib qoldi-da qo'zisi. O'tib ketganda aytma, qo'zing o'lib qoldi de. Biroq qo'y yaxshi ekan. O'tkazsin o'rtamda, o'tkazatlarimni. Aqsaqal, bozor qanday bo'ladi? Bozor har qanday? Har qanday? Ne bugun albapsiz qunda uyingiz tiqib qo'yatan, baq qiyqirib savdo qilgan yer yo'q bo'ladi. Sattım, 2 qo'chqor satdim atan. O'da sizga bir kela so'rab qo'ydim atan. 19 mingga. 19 mingga. Ne oldu? Bu so'yib qo'ydingiz bu? So'yib qo'ydim atan. Qarachi. Ama birov shashib qo'ysa berib qo'yaylik mana. Buni ham shuni sotaverasizmi? Sotaver. Qancha bo'ladi ekan endi? 700 dan kilogram biri. 700 so'mdan kilogrammi? Semiz ekan. Qarang. Mana so'yib qo'ygan ekan-da, shilib. Nomer aytmaysizmi? Qayerdan oladi? Ko'rayotganlar. Shu yerdan dag'i so'yib qo'ydim. Dag'i so'yib qo'yib qo'yasiz. Siz bu yerda et bozor qilib olmaysiz, bundan ko'ra. Atan o'zi sizga. Aql. So'g'inmang aqsaqali. Shu aqsaqal yerda kishini so'ginib qoladi ham. Bu yoqda qo'zg'ochqonlar qanchadan ekan baykasi? Ba'alarni aytib qo'yingizlar-chi. Qo'zg'ochqonlar. Qo'zg'olmas. Urg'achlarmi? Qanchadan? 17 dan da o'tamiz. 17 ming so'mdan so'rab o'tasiz. Bu lekoni. Mo'g'lar sizniki emasmi? Mana 17 mingdan bunaki. 17 mingdan ekan. Urg'achlar. Rahmat. Qana o'tib ketayin, to'g'an. Manaki. Cho'ng o'choqlarga da o'taylik. Bodolarga da o'tib ko'raylik mana do'stlar, biz mana bo'lamiz. Buna urg'achlar qancha bayga? 35 dan? Qo'zlarmi bular? Ne, liniyasi bormi? 35 so'm, 35 mingdan da otasiz. Ha? Qanday bayga suylaysizmi? Qanchadan bo'ldi savdo qildi bozor? Savdo qilalikmi? Savdo qilalik ekan. Donik Eji degan kanal. Bu qo'zli qo'y bu. Bu qo'z suvi. Cho'ng'oyib qolibdi-da, erkakmi? Urg'ach. Qancha so'rab otasiz? 38. Bozor savdo qildi. Qanchaga berib eding? 36. 36 mingga. Qo'ying qancha tish? Qirtangli. 36 ga beraverib aytpeling. Ma'qul. Mana shunday do'stlar. Bu yerda ko'rsatib qo'yaymi? Mana vayka esdik. Vayka qanday? Qanchadan eko? 40 dan so'rab. 40 dan? Qo'zlarmi? Har biri 40 dan. Bularchi? Bular 45 dan so'rab. 45 dan. Burası qo'zlu. Qo'zlu. Ma qo'zsu, erkak mi urg'achi? Erkak. Erkak. Qana bu nenesi? O'rtadagi u. Mana tishlarini ko'rib, qancha savdo bo'lyapti bu? Bir şey ko'ryapti. Savdo bo'lalikmi? Savdo bo'ladi. Bo'lyapti-da? Qanchaga berib aytasiz? Aytingchi, bir siz ekansiz, endi boshqalar aytaveradi. 100 ga 110 ga bermaydi. Qaysini? Uchoni. Tushunibdi. Mana 3 qo'y, bir qo'zlu 110 ga berib aytadi. Savdo bilan bu yoqda ekan, mana savdo bu yoqda bo'lyapti. Mana. Mana ki savdo shu yerda bo'lyapti. 110 ga berib aytadi ekan mana. Mana shunday do'stlar. Bozor. Savdo olgan yerlaridan da ko'rsatib o'tamiz. O'shanda siz qanchaga bering deb o'tasiz, bayka? 8 dan bo'lsa 37 dan. Tanishlar ko'rib qoladi. Mana ki do'stlar. Yaxshi. bu yoqdan ko'rib sizni ko'rolmay yurdim bile desangiz. Bugun ko'ryapsizmi? Biz tele shu bozorda yurasiz. Hozir shu yerda ko'rib qo'yinglar. Salom aytmasa bo'ladimi? Bo'ladi-da bayka, qanday bo'lmaydi. Ahmadov Aybek salom. To'qmoq mana. Ahmad Aybek salom deydi. To'qmoq. Ertang balo to'qmoq. Pokrovka? Pokrovka salom ekan, to'g'an. Ertang Chimqo'rg'on. Chimqo'rg'on yo'q, emaydi. Sayliqda bo'lyapti. Chimqo'rg'on ochilib turibdi. Ochilib turibdi. Açılganlar bolsa, bilgenler bolsa kommentariy yozib ketingizlar. Biroq biz ertang to'qmoq o'tamiz. Kechagida sayliq bozorini tartganmiz. Ertang Chimqo'rg'on ochilib turdi, mana bir tug'animiz. Mana. Qanchaga ketdi bayka? Aytib qo'yingizchi. Qanchaga? 112 ga berilmedi. Bitmay qoldi bu. 112 mingga 3 bosh qo'zulu berildi. Tishlari qanday ekan o'shanda bular? 2 tish, 4 tish, 6 tish. Yosh ekan, 2 tish, 4 tish, 6 tish. 112 ga berilmedi. Ma'qul. Mana oldilardan da ko'rsatib qo'ying. Turtug'anlar. Ko'ringizlar mana. Shu uchov ekan. Biroq yaxshi ekan mana. 112 ming so'm. Bo'lib olingizlar, qanchadan bo'lib qoladi. Meylanda yigilik, a? Mana biz torpoqlarga o'tamiz anda.